Buonasera, mai fila fali on hani YouTube channel. Obrigada barak ba imi hotu nembe mak sempre suporta ha wadi hare hani video, comment, like, share and subscribe. Ba imi sara misiro subscribe, bela subscribe agora tama hauta video kada loro no minggu tuku senolu de der nembe imi bela hare. Antes hau tolo bora video dane hau sakara katu sudah desculpa berbarak ba imi tamba ohin de dersan hau la sempat upload video tuku senol der tamba hau busy lo song hanya schedule servisunya no mo serseluk, so I'm so sorry but I am back now. Ho video nembe mak importante los ba imi, so continua hare. So video ba ohin loronian hau say hello review ba tel mobile balo nembe mak hau sente importante los ba imi stara atau hatene tamba tel mobile serne qualidade medio barato los, ok? So continua hare agora. Ihne tel mobile primeiro nembe mak hau say akara kato halo review mak tel mobile idane. Tel mobile idane. Yes, so telemóvel idane bolu F9 no husi Timor Telecom. Telemóvel idane wanhira italo ke boxer ne nia ihalaran mak idane. Telefone ne kikna tong hela ya. Maybe nia iha kamera nebe mak imi nebe mak gosta sai foto, imi bilha sai foto. Imi ser nebe mak gosta uja internet, Facebook, Instagram, YouTube. Imi most bele acesso internet hot speed 3G. Jadi telefone ki koin idane imi bela acesso internet, imi bela sai foto. Kuliah kono manya memori nia iha 4 GB ROM. Kuliah kono ma SIM card nia iha SIM card rua. Jadi imi bela hatama SIM card rua ihane agora. Banhira italo ke box la telefone net mehelaran, maybe nia mus Microsoft case. Jadi imi bela ujiannya case rene. Atau bela protege banhira nia muno ya. So makne nia mus mai ho nia talichas. So ida nester ne hotu ne mak ho falling imi TikTok. Falling ira kare. Falling $23 date. Yes. $23 date guys. So ba imi ser ne bemak quando hanesang osang labara, quando precisa teves telefone atau sesu kamera, se foto o atau sesu internet, Google, YouTube, Instagram, Facebook. Imi belo je telefone ne ho falling $23 date guys. So makne informasi makne. Agora tuir mai hamos ya kara kato halo tan review ba tel mobile tuir mai. Mak idane. Tel mobile idane mai husi Timor Telecom mos no idane bolu V500. Wanira ita loke nia ihalarang hanesane. Jadi telepon idane botu duke telepon idane. Mai be kolia kona bani internet speed sira hanesanya 3G yotu. Kolia kona bani SIM card fating sira SIM card rua jadi mi bele uja SIM card rua telepon ine mos. Agora ini diferensia masera, ini diferensia mak ni memori. Idane 8 GB ROM sedangkan idane 4 GB ROM deh. Jadi be misalnya mau gosta saya foto berbarak, saya video berbarak ini bele hola telepon idane. Idane ini diferensia datang mak ni mic so ini ya tali cas, laos tali cas date, memang mai ho nia headset keras. Jadi ho ilne serne ho tu mak ho falling $40 50 sen deh. Jadi be imi serne be mak kakara katu hola telemobile idane, imi bele hola idane ho falling $40 50 sen deh. Oke. Telepon itu remind be mak kakara katu halo review mos mak telemobile idane. So rene sira bolo Alcatel 1, banhira ita loke nyelarang hansane, okay? Nyelarang hansane. Telefone idane labot liu, nomos la kik liu. Jadi nia hanesa ia klarang. Ida uhine idane bot liu na fateng ya. So telefone idane nia diferensia mak kolia kona ba internet nia iha 4G internet. Jadi nia internet speed nia lalais liu do ke telefone ruas terseluk na bema ko yang explicat nena. Agora kolia kona banya memori sira hanesa de 8 GB ROM. Agora kuliah kona ba SIM card niamos iha SIM card fating rua ni bembele uja jadi hani sensor seluk. Kuliah kona ba kamera niamos iha kamera jadi imi bela sai foto. Kuliah kona ba aplikasi imi bela download Instagram, Facebook, YouTube, Google no ser seluk tang o email, okay? So ini makan san telefone ikus ni bemak hawa kara kato halo review. Agora ini ya mai ho nia tali cas formetan e nomos Microsoft headset. Jadi serne hamu ko 4G internet. Iho serne ho tu nemak $53 date.
Jadi bai misar nebe makakara tu ujo internet speed lalais liu ho telemóvel folim barato imi hola ida nedet. Okay. So ida ne makanesang informação nebe makaho karakato ba imi e husti telemóvel tolo ne conforme det ida nebe makimi gosta e informação nebe makahawato se sira claro leh betida haumos hakerek iha description box ya krai jadi imi bele hare ho di comprende di dia ho di hare fali ba imi budget ida nebe mak pas ba imi budget no mos ida nebe mak pas ba imi presija mos. So ida ne mak hawa karak hato i hawa spera kata ki masam sering suba imi i hamu sakarak diang katak informação ne hawa karak hato tamba dala barak ni kita hanuin katak ita so uja iPhone Samsung sernema kita bela su internet ho qualidade daton maybe imi la precisa da quando osan la barak imi bele uja hela telemóvel serne hodi hasti suba internet ho 4G ho 3G okay ho memori ne bemak bot na ton mos agora how iha informação se luk ne bemak hamu sakarak hato ba imi mak quando imi halo desse jang atau hola produto sernega atau hola power bank USB pokoknya produto saída de tu si Timor Telecom iha loja Timor Plaja nomos loja Hotel Timor imi bele fo fali recibo maiau hodi hetam benefício balong exemplo ya se imi hola produto ho falling entre $1 ho $10 então imi se hetang pulsa 50 sen gratuito si Timor Telecom se imi hola husi $10 atau $30 então imi se hetang pulsa $1 gratuito si Timor Telecom. Agora se imi hola husi $30 atau $60 então imi se hetang pulsa $2 gratuito si Timor Telecom. Agora se imi hola husi $60 balete então imi se hetang pulsa $5 gratuito si Timor Telecom. Mai bem makne imi tem que hola produto serne tem que husi loja Timor Telecom ia Timor Plaja selai ia Hotel Timor ne de labila hola ia faten selu no mos imi tem que fali recibo mai hau wangira imi for recibo mai hau imi hasainya foto de sai foto de depois haru kamai no Instagram nya link hau tau ia description box itu para imi hatene hodi bela sai foto haru kamai hau so makne de se imi kisira comprende na faten kono bela ne hau akere ia description box mos para hodi imi bela le hodi comprende di dia para hodi tam benefício husi Timor Telecom. So makne de obrigada barak ba imi hoto be makareo na hono video dane ia espera katak ne fo benefício na ba imi balo ne be mak precisa tebe satu hola telemóvel barato ma be qualidade no la hatene durante ne agora imi hatena na so how se suru fila fala imi semana oi mai be imi sana be sira subscribe kai bela subscribe agora tamba how tau video kada loro no minggu to kusan olda der bye.